Prvo predavanje drugog dana, Marko Kostanić, većina vas ga zna, član Centra za radničke studije, inače radi na Biltenu, regionalnom portalu, što većina od vas također zna, lijevom portalu, jedinom regionalnom lijevom portalu. Marko će održati predavanje na hrvatskom. Naslov je što je važnije u životu, ekonomija ili ideologija, što mi se čini da se jako dobro nadovezuje na jučerašnje predavanje Viveka Čibera. I kao i uvijek, prije nego što krenemo, bih vas zamolio da se ustižete u ovu listu sudionika. Možete i na kraju, ako hoćeš. I samo recimo za diskusiju. Da. Hoćemo diskusiju isto na hrvatskom, mislim ovo si počeo doći. Dobro, eto, to ćemo vidjeti u hodu zapravo, ali vjerojatno, pošto svi ovdje razumijemo, ćemo vjerojatno diskusiju na našem. Znate kako stvari idu, većina vas, to jest koji ste bili već jučer. Nakon Markovog izlaganja imamo diskusiju i onda se program nastavlja u pola 4, 15:30 sa predavanjem Mislava Žitka, također člana Centra za radničke studije, na temu, sad ću čitati na engleskom jer će on održati predavanje na engleskom, Social Constructivism and Ideology in the Social Sciences, ili in Social Science, pardon. I nakon toga u 17:15, kao i jučer, opet opća diskusija. Eto, krećemo. Da, stvarno se na neki način, vi koji ste bili jučer na Čiberu, dobro poklopilo sa temom mog predavanja, to jest ja ću pokušati neke otprilike, mislim u diskusiji se i konkretizirala neke politička suvremena pitanja, ali na neke na apstraktnoj razini oko pitanja lijevih politika i odnosa ekonomije i ideologije koje je Vivek jučer elaborirao. Ja ću pokušati to nekako utkat kroz analize i primjere u neku hrvatsku konkretnu političku situaciju ili post-jugoslavensku malo šire, ali konkretno se zapravo nekim zbivanjima i recentnim ideološkim strujanjima u Hrvatskoj. Zapravo izlaganje je na neki način zasnovano na tekstovima koje sam kroz proteklih godinu dana pisao ili za Bilten ili za LMD, koji su bili neki način pokušaj odgovora na ova pitanja koja su se pojavila kao takozvana, kao koje je mjesto i uloga ekonomije u takozvanoj konzervativnoj kontrarevoluciji ili takozvanom puzajućem fašizmu ili kako se već etiketirali ti procesi u Hrvatskoj zadnjih godinu dana i kako su se oni pokušavali zapravo razumjeti s obzirom na neke trendove na svjetskoj razini. I tu mi je zanimljivo kad se zapravo stvar svede na svjetsku razinu, naravno ne možemo generalizirati za zbivanje zadnjih par godina u ovoj postkriznoj političkoj situaciji, pogotovo na izbornoj razini, ali su zamjetni određeni trendovi na svjetskoj razini koji su naravno u zadnje vrijeme najviše zapravo oprimjereni kroz slučajeve Brexit i Trump. I ja ću nastaviti zapravo vidjeti kako u Hrvatskoj situacija s obzirom na pitanja novih ideoloških profilacija na krizu, na takozvanu krizu hegemonije upravljanja uglavnom tih dviju najjačih ili konzervativnih socijaldemokratskih stranaka, kako se otvara prostor za takozvani desni populizam i desne politike raznih profila, ali koji na neki način sadrže u sebi određenu klasnu komponentu, ili barem na retoričkoj razini. Manje više je ta retorička razina te klasne komponente prilično, kad se ona analizira u smislu vlastite koherentnosti, prilično i u smislu nekakve povijesne uvjerljivosti ili idiotska ili poluidiotska, ili na neki način ne može držati vodu, ali zapravo ona je odgovor na neke prepoznate konkretne ekonomske i političke probleme koje daju taj tip uvjerljivosti i plauzibilnosti za nekakve šire slojeve. Ono što se recimo moglo primijetiti nakon Trumpove pobjede, zapravo Trumpove kampanje, ali i u reakcijama koje su uslijedile u nizu zemalja, tako i u Hrvatskoj, da je zapravo sva pobjeda na neki način u smislu borbe za takozvanog malog čovjeka, iako naravno to je samo jedan segment, jedan faktor unutar Trumpove pobjede, pokušala sagledati kao borba protiv takozvanog opresije političke korektnosti. To je bila neki način šifra pod kojoj se podrazumijeva ta
navodna koalicija između elita, establishmenta, koji je naravno vrlo mutno ili uopće nije definirana, ali odgovara nekom tipu popularnog sentimenta, zna se otprilike tko su elite i ko je establishment, između elita i takozvanih manjina. Ne takozvanih, nego manjina, gdje je zapravo to prepoznata kao nekakva teorija zavjere protiv većinskog identiteta i neki oblik zapravo opresije većinskog identiteta, kao što se često u Hrvatskoj u zadnje vrijeme govori od predsjednice do nižih ešalona ovih desničarskih kolumnista i opinion makera, u smislu da je većinski narod ugrožen zbog, ne znam ni ja, davanja prava, realizacije prava srpske manjine ili LGBT zajednice ili bilo kojih manjina. Znači tu se vidi neki tip paralelnih pokušaja dešifriranja stvarnosti sa desnice. Zapravo ta zapravo prepoznata navodna koalicija između elita i manjina je zapravo naravno da je potpuno promašeno u smislu tumačenja političke stvarnosti, ali nije potpuno promašeno u smislu da reagira na određen pomak u političkom polju i ekonomskom koji su se događali za njih u proteklom periodu, zadnjih 20-30 godina. Na neki način se dogodila ta tipa profesionalizacija skrbi za manjine kroz različite državne urede, kroz različite NGO-ove. Na taj način se zapravo ta borba za identitetska pitanja prava raznih manjina postupno izolirala od klasne dinamike ili zapravo borbe u širem socijalnom području, na neki način postala profesionalna i ljudi koji uz pripadnici takozvanog većinskog identiteta, kakav god on bio, kakvoj god situaciji su istovremeno vidjeli da raste bar na retoričkoj razini u smislu nekih zakona, tip zaštite određenih manjina, dok se njihov, naravno, životni, prvenstveno ekonomski standard i zapravo neki tip raspona socijalne mobilnosti i mogućnosti se više smanjivao. Naravno da su u nedostatku bilo kakve suvislije lijeve artikulacije razloga tome mogućih rješenja za te probleme se nametnula ta zapravo klasna, po navodnike, klasna analiza, klasno tumačenje s desna, da se radi o pozadinskom dilu manjina i elita koji zapravo rade sve na uštrb zapravo većinskog identiteta i zapravo da je politička korektnost šifra zapravo za potlačivanje većinskog identiteta. Ono što se cijelo priče zaboravlja da je centralni oblik pristojnosti političke korektnosti, da se zapravo ne govori o strukturnim centralnim problemima koji uzrokuju sve veću ekonomsku neizvjesnost kod sve širi slojeva ljudi za propadanje ekonomskog standarda, to jest ne govori se o kapitalizmu. Sa druge strane, ljevica je također prihvatila na neki način, ili ovo što govori jučer Vivek Čibra, ova akademska ili ta šira, ponavljam, kulturna ljevica, kako se već sve zove, na neki način prihvatila taj tip argumentacije i nastojala zapravo, koji se čini naravno razumljivim u nekoj urgentnoj situaciji, prihvatila taj narativ i nastojala zapravo sve svoje snage uprijeti u obranu manjinskih prava, koja je apsolutno na mjestu, ali zapravo izostao bilo kakvi konkurentski narativ objašnjenja kako je došlo do te situacije, na što se nadovezali, što je govorio jučer također uvijek, oblik mržnje prema običnom, na neki način stoji ljevice, mržnje prema običnom, takozvanom običnom puku, običnom narodu i njegova stereotipizacija. Ono što je također, da se opet, koji će u krajnjoj liniji, ako se tako taj trend nastavi, dovesti zapravo do potpunog urušavanja jednako već slabe ljevice. Kao što je rekao jučer Vivek Čibra, oni koji to i dalje rade na američkim fakultetima i raznim institucijama, završit će tako da će im se te institucije i fakulteti dodatno privatizirati, a recimo konkretno u našem primjeru i dalje ako se ta politika bude nastavljala, doći do toga zapravo da će sva sredstva takozvana javna ili
neka druga ili institucije za koje ta, po navodnike, kulturna ljevica zaposjela da će zapravo ostati bez tih sredstava ako nastaje braniti ta sredstva koja dobivaju tom čisto, nazovimo je, uvjetno antidiskriminativnom, samo srednjoklasnom retorikom. Otprilike taj neki moment između, vrlo grubo skicirani, između tog sve zamjetnijeg trenda tumačenja klasnih odnosa kroz anti-establishmentsku ili anti-elitističku poziciju uz desna, koja ih vidi kroz koaliciju elita ili migranata i bilo kojih drugih manjina, je nešto što je vrlo interesantan trend i meni se čini također da se on i u Hrvatskoj javlja, ali na specifičan način. Tu specifičnost prije svega određuje naša povijest, to je socijalističko nasljeđe, u kojem zapravo ovdašnja desnica nema nikakve druge politike na repertoaru, osim da i dalje zapravo na neki način eksploatira resurse socijalističkog nasljeđa, to jest sve ono negativno što se iz njihove perspektive veže u to socijalističko nasljeđe, ali također ću kasnije u predavanju tvrditi da je zapravo ta hrvatska, pogotovo radikalnija desnica, jedina koja ima određen tip, koliko suluda bila u svojoj elaboraciji, jedini tip klasne politike trenutno u hrvatskom političkom polju što se tiče relevantnih igrača. Ta je politika potpuno promašena, naravno, ali njena socijalna uvjerljivost ne ide iz nekakvog tipa rasprostranjenog unutarnjeg inherentnog rasizma, nacionalizma, mržnje prema Srbima, evo među širim narodnim masama ili onima koji glasaju za takve opcije ili simpatiziraju, nego ona je ukutljena u prilično socijalna plauzibilnost, prije svega čini mi se za te ljude izvire iz krivog, ali ipak adresiranja socijalno-ekonomske situacije. Naravno, tu ima i ovi neposredni momenti da ljudi glasaju za HDZ, za te stranke zbog neposrednih klijentelističkih odnosa, zapošljavanja i slično, ali mislim da postoji ta neka širi narativ koji se razvio u ovim, pogotovo nakon krize, koji zapravo desnici daje određen tip plauzibilnosti i zapravo na kojeg zapravo liberalna ljevica stranačka, pa čini mi se čak i vanparlamentarna zapravo nema odgovor, nego odgovor mora doći zapravo na neki način iz Brisela u vidu Plenkovića. Iako mi se čini da zapravo ni ta desnica nema odgovor, jer ne može do kraja profilirati zbog svih niza kontradikcija koje ću kasnije nabrojati, ne može tu politiku profilirati kao koherentnu, ali i dalje funkcionira kao zapravo na neki način uz možda određene segmente politike isto šizofrene i sulude Živog zida, jedina zapravo kao moment klasne politike u hrvatskom političkom prostoru, i nastojeći tvrditi da revizionizam, da je hrvatski revizionizam sadrži unutar sebe klasnu komponentu odozdo. Znači da on nije, kako idu uglavnom ljevičarska objašnjenja, da zapravo revizionizam služi kao neki tip manipulacije, maske da bi se nastavili odvijati, da bi se restauracija kapitalizma učinila normalnijom, naturalizirala, to je da on služi kao neka ideološka zavjesa, na neki način i da, ali mislim da taj revizionizam ne dolazi kao da on nije, da je njegova snaga ponajviše u klasnoj komponenti odozdo, to jest u tumačenju raspada Jugoslavije i uspostava Hrvatske kroz prilično zanimljivu, iako potpuno iskrivljenu sliku klasne analize koja dolazi iz desnice. Tu mi se dogodilo neki dan, prije neki dan nisam mogao vjerovati da mi se, znači ove neke teze koje sam sad iznio, sam već napisao tekst u Le Monde prije 2-3 mjeseca i dogodilo mi se da bi te neke teze ili hipoteze potvrdilo jedno ubojstvo, što je bilo potpuno sumanto kad sam čitao iskaz ubojice, kao da je čitao moj tekst, otprilike. Možda i je, znači, dogodilo se, 11. studenog ubojstvo u Nazdarovoj ulici u Zagrebu. Da neko ne zna, to je otprilike malo u centru grada, manje više tu elitnije
najelitnije, zapravo dobrostojeće obitelji manje više žive. Bivši član predsjedništva autohtone Hrvatske stranke prava, Vlado Turudić, ima 54 godine. Za neko ne zna, to je jedna od brojnih stranaka prava u Hrvatskoj, otprilike ih ekvivalent kao brojni, ne znam, trotskističkim strankama koje postoje. Otprilike takav neki povijest račvanja postoje. Oni su najpoznatiji po tome, oni su zapravo spadaju među obskurnije, ali u zadnje vrijeme su se malo profilirali postrojavanjem navodne milicije ili garde na trgu, zatim ovim prosvjedima i šatorskom taktikom protiv obilježavanja ustanka u Srbu i imaju valjda u redovito održavaju neki tip manifestacija ispred, njih 3-4 ispred SNV-a protiv Pupovca i slično. To im je kao, on im je osnovna politička meta, ali zapravo kad gledate manje više slike tih ljudi na tim postrojanjima, to je neki otprilike lumpen proletarijat koji zapravo, na primjer, kad ima svoje kao paramilicijske uniforme, to zapravo svako ima doma nešto crno neko buče. Otprilike, čisto sad da na sliku otprilike kakva je to grupa ljudi. Ono što znači, Vlado Turudić je ubio umirovljenika Đorđa Burića, 85 godina. Koji ima, znači, došao mu je na vrat, ovaj ga je pitao šta i on bam, 4 metka i kao otišao. I on vratio se u Zaprešić, on živi u Zaprešiću, vratio se u Zaprešić, onda policija ga je nakon preko signala mobitela i drugih detektivskih alata uspjela locirati i skužiti da se radilo o njemu i on je u prvom iskazu policiji dao taj politički odgovor na ubojstvo, dok je kasnije promijenio iskaz tužiteljstvu, pa zato što je sad promijenio, pa ovaj prvi nije kao valjan. Znači, priča ide tako da koji odnos između Turudića i Burića. Kao prvo, Burić, Turudić je naravno nezaposlen, živi ili prima braniteljsku mirovinu i čini mi se prije da nije zapravo do kraja poznato iz ovih medijskih prikaza situacije, dok je Burić bio za vrijeme Jugoslavije jedan od direktora u kompleksu Končar, znači ono što bi se nazivalo crvena buržoazija, živi u Vili Nazorovoj, dok je njegov sin danas, koji ima 50 i nešto godina, ima nekoliko firmi, također ono što bi se danas nazvalo ne crvena, plava buržoazija, valjda, ne znam kako. I, znači, ali Turudićeva, njihov odnos je takav, donekle klasne prirode, izravno Turudićeva žena je čistila kuću od Burićevih. Znači, ona je tamo dolazila redovito kao žena koja je čistila kuću. Naravno, Turudić i žena imaju sina koji je nezaposlen i uz to i gluhonjem. I onda se u jednom trenutku dok je čistila kuću ili dok je malo popričala nakon čišćenja sa Burićem, ga je upitala da li može njegov sin za njenog sina naći nekakav posao u svojoj firmi, na što je Burić rekao da, može, probat ćemo nešto, nije to problem, i kontaktirao sina i on rekao kao može, nešto ćemo smisliti. I trebalo je sve ići u ok pravcu, dok zapravo nije se ispostavio problem da je zapravo Turudićeva žena prešutjela da je sin gluhonjem. I u ovom trenutku su ovi rekli kao, ali jednostavno zbog tog problema jednostavno kao nemamo posao za njega, što je naravno isprovociralo Turudića, koji također cijelo vrijeme govori u svom iskazu kao ja sam više desno orijentiran, je stara komunjera. Znači, on ne daje u svom iskazu konkretne ove materijalne razloge, osim što on nije zaposlio sina pa me to i živciralo, ali odnos između te dvije obitelji je potpuno jasan. Znači, on je to siromašna obitelj iz Zaprešića, koji su manje više svi nezaposleni. Ona čisti kod zapravo buržoaske obitelji u centru Zagreba. Ono što je u cijeloj priči zanimljivo da je ta obitelj napravila svoj klasno avansiranje kroz zapravo period socijalističke Jugoslavije. Također, Turudić daje neke zanimljive stvari, recimo šta ga je dodatno poteklo, kako on shvatio zapravo ideološki sklop iz kojeg
u kojem Burić djeluje, na primjer dok je žena čistila, tamo ona je vidjela da Burić cijelo vrijeme na Klasik TV gleda partizanske filmove, pa to ga isto dodatno iziritiralo. I naravno, kako on sam tu objašnjava, u jednom trenutku je kao pukao i otišao tamo na vrata i bam, ubio Burića, kao on to objašnjava da se htio osvetiti zapravo njegovom sinu. Ali ono što je zapravo u cijeloj priči zanimljivo je ne samo ta izravna klasna razlika između ubojice i ubijenog, nego cijeli zapravo narativ oko kojeg zapravo Burić pokušava, Turdić pokušava razumjeti svoju situaciju, koliko god ona bila suluda, koliko god ideološka pozicija koju on promovira bila suluda, cijeli kompleks klasnih ekonomskih pitanja tu uključen u priču, znači ne samo na neposrednoj razini, nego cijeli narativ da postoje jugoslavenske elite koji dalje upravljaju sa svim u Hrvatskoj, bilo preko UDBE i tih zamršenih kanala koji idu kroz ko zna šta, od velikih firmi do visoke politike i sudstva. To je jedna strana zapravo kroz koji u desnom narativu zapravo jugoslavenske elite upravljaju sa situacijom, a drugi je taj takozvana lijeva kulturna hegemonija koja se manje više odvija kroz medije i kulturne institucije, gdje ti zapravo, mislim, ne rade razliku između liberala i kao socijalista, mislim, ne treba im valjda za to, ali također su neki način promoćurni jer u smislu kad se bore protiv antifašizma, oni ga nazivaju lažnim antifašizmom, na neki način prepoznaju zapravo elitistički, to jest elitni kao mainstream antifašizam kao zapravo na neki način klasno određen, nazivaju lažni antifašizam pod kojim se zapravo, da je on krinka zapravo za uspostavljanje i dalje kontinuiteta jugoslavenskih elite, zapravo da oni ni sami na neki način ne vjeruju antifašističke vrijednosti, nego zapravo i on služi da bi zadržao neke tip političke i upravljačke institucionalne pozicije. Također postoji sa desnice neki tip potpuno mutnog i sumantog prepoznavanja klasne perspektive, ali se on uvijek artikulira na bizaran način. Na bizaran način ta je zapravo konstelacija sasvim bizarna, da imate zapravo, naravno da postoji, da u smislu kad bi radili ozbiljnu sociološku analizu, da hrvatskih po navodnike elita ili više klase ili buržoazije, kako ih god sad zvali, da je veliki broj njih stasao u 90-ima, ali definitivno da postoji određen tip više srednje klase ili više klase koji su zapravo svoj klasni status stekli u Jugoslaviji, koji su zapravo preživjeli tranziciju, a da nisu bili deklasirani, manje više vjerojatno zbog toga, zbog nekih profesionalnih kvaliteta na određenim radnim mjestima i zbog toga vjerojatno što nisu bili Srbi. Ali također, znači ono što je bitno da desnica prepoznaje taj tip klasne neke polarizacije, s jedne strane su jugoslavenske elite, s druge strane je mali hrvatski čovjek. Znači, kad bi gledali sociološko, sad govorim napamet, to možda struktura uvjetno govoreći elita otpada, ne znam nijak koliko malo postotaka na to, ali na neki način se adresira taj problem, ali onda imate ideološki problem da su te zapravo elite koje bi bile elite u kapitalizmu, da su one zapravo nastale u socijalizmu, to jest u projektu koji je trebao zapravo sve elite odstraniti iz društvenog života. Meni se čini zapravo da objašnjenje koje to treba pristupiti je u razumijevanju kao te pometnje ili pomutnje na desnici koja registrira neke bitne čimbenike, zapravo ekonomsko pitanje, to je zapravo odgovor desnice, desno tumačenje propasti tranzicijskog projekta. Naravno, oni ne mogu sami sebi priznati da je Hrvatska socijalno i političko-ekonomski propali projekt, ali definitivno naravno da osjećaju da stvari ne funkcioniraju, ali na to zapravo
ideološki razlog zbog vlastite koherencije, to tumače da zapravo da Hrvatska još nije ni dogodila, nego da još postoji Jugoslavija. To također nadovezuje za sve što ću kasnije pokušati spomenuti, na sve probleme klasnih odnosa u Jugoslaviji, na činjenicu zapravo da klasna vreva koja se događa u Jugoslaviji 80-ih nije do kraja riješena, nije riješena kroz nacionalistički okvir, i dalje ostala tinjati kao nekakav resurs za politike danas, jer ono što mi zapravo cijelo vrijeme bilo interesantno, zašto se u Hrvatskoj više raspravlja, ne više, nego samo raspravlja o Jugoslaviji, znači nad uređenju međunacionalnom u kojoj već nismo 25 godina, dok se u Europskoj uniji ne raspravlja ništa u kojem jesmo već 3 godine. To je neki način jer su sva pitanja pobune, socijalnih prava, sve su zapravo bila određena jugoslavenskim iskustvom koje do kraja nije razjašnjeno. Ono što se događa recimo u glavnim tumačenjima sa te neke lijevo-liberalne, nazovimo tako uvjetno, pozicija ovih trendova je potpuno zaostajanje u okviru kao antidiskriminativnog, liberalnog antifašizma koji potpuno odstranjuje ekonomsku dimenziju iz cijele priče. Na primjer, jedina reakcija u smislu kolumnističko-novinarske na ovaj slučaj ubojstva je bila Dragana Markovine na Telegramu, koji je ispravno prepoznao da se radi o političko motiviranom ubojstvu, ali otprilike njegov kao inače doseg tu staje, ne ide dalje od toga, gdje zapravo ide kroz ovu priču mediji koji raspiruju mržnju, šta se događalo u zadnjih godinu dana, su dali dovoljan podstrek Turudiću da napravi to ubojstvo, kao Karamarko koji je zapravo najavio da će svako moći misliti sva 4 zida, i to zapravo doslovno tvrdi da je na neki način do toga moralo doći jer je Hasanbegović oduzeo sredstva onima koji su drzeli konzumirati slobodu govora, znači otprilike zbog 3 milijuna lutrijskih kuna se pojavilo fašizam, kao što je isto nestao u jednom trenutku zato što je Karamarkova žena primila 50.000 eura od mađarskih lobista. Po vrlo niskim cijenama se taj fašizam pojavljuje i odjavljuje, što je nevjerojatno bizarno, i tu sam uzeo kao Markovinin zaključak gdje on naravno ispravno u tekstu naravno proziva institucije zbog bla bla svega što se pojavljuje s problemom radikalnog desnog ekstremizma i sa prijetnjama i verbalnim i svakim drugim tipom nasilja, ali na kraju završava kao u smislu kao implicitne taktike za oni koji se to bore i kaže ovo nakon ovih 3 milijuna kuna, jer koliko god ekonomsko pokretanje zemlje bilo presudno važno za egzistenciju građana, bez dokidanja političke mržnje i nasilja iz javnog prostora, društvo će tonuti strah i beznađe, unutar kojeg ni ekonomija neće imati previše izgleda. Znači tu se radi potpuno o odvajanju dviju sfera, ne samo odvajanju, nego ekonomija kao investicije valjda strah i beznađe ugrožavaju poslovnu klimu. Mislim, cijeli niz je tu problematičnih, naravno, odnosa, ali vidimo taj tip ustrajnosti kad dođe do nekakvog ekstremnijeg slučaja, da se potpuno da se te dvije rubrike ekonomije i ideologije potpuno odvoje, moramo se baviti samo onim što može se, naravno, na najsvakodnevnijoj, na najurugetnijoj razini obrane ugroženih prava, naravno da se taj način mora reagirati bez imalo ustezanja, ali način koji se objašnjava zapravo narativ o tome kako dolazi do tih problema i kako se uopće ekonomska dimenzija uključuje u cijelu priču i kako je diktira, naprosto nije lijevi, to je konkurentski narativ lijevom objašnjenju svijeta i tumačenju realnosti, i ako i dalje ostanemo, ako to dalje bude diktiralo naše okvire tumačenja političke i ekonomske realnosti, naravno, ostaćemo potpuno, mislim i jesmo, ali ostaćemo dalje potpuno socijalno i politički irelevantni. Znači, sad bi se samo prebacio na tu priču o, da vidim koja je ura. Dobro. Na tu priču o revizionizmu kao klasnoj politici odozdo i tome zašto revizionizam u Hrvatskoj
uspijeva toliko u zadnje vrijeme. Naravno, centralno mjesto, zapravo samo jedna prije opaska, jer se neću stići na to vratiti, da mi ritam neće to dopustiti. Znači, otprilike su u Hrvatskoj, kad se priča o ideološkim pitanjima, to ste mogli vidjeti pri televizijskoj debati Plenkovića i Milanovića prije izbora, doslovno je podijelio pitanja u ekonomska i ideološka. Znači, nema potpuno razdvojena. Ideološka pitanja su manje više Drugi svjetski rat i Jugoslavija s jedne strane, dok su s druge strane pitanja reproduktivna prava, LGBT kao vrijednosna, obiteljska, manje više su ta dva seta pitanja kroz koje jaše i zadovoljava medijski prostor. Znači, ja ću se više baviti ovim pred sljedećih nekih 20 minuta, ovim povijesno-revizionističkim aspektom cijele priče, tom pod rubrikom ideologije u Hrvatskoj. Dok s druge strane, ova također je jako zanimljiva njezin odnos prema takozvanim ekonomskim pitanjima. Znači, tu treba odmah da bude jasno, znači da naravno da ne mislim da niti je to uopće slučaj da ekonomska nejednakost, ekonomska diskriminacija na neki način uvjetuje, diktira sve ostale, da ima nekakav primat ili slično. To je zapravo iz perspektive liberalno identitetskih ljudsko-pravaških organizacija ispravna premisa, ali iz toga se izvlači potpuno krivi zaključak da zapravo ona nema nikakve veze, to je da se ostali procesi mogu gledati potpuno izolirano iz cijele, da se ostali procesi diskriminatorni u društvu mogu gledati izolirano iz ekonomske perspektive. Do toga dolazi iz čiste neke pretpostavke da nekog straha od redukcionizma. Sad ako uključimo ekonomiju, apsolutno odmah će se sve objasniti oko toga, onda šta ćemo sad s ovim. Kao da su ti zapravo, kao da ti odnosi između ekonomskih i drugih sfera koje su uvijek uvjetno podijeljene, kao da se oni ne događaju na više kauzalnih razina. Recimo slučaj sa tom promoviranjem obiteljskih Markić, referendum, prava na, ne znam, da nisu prava, ne znam šta imaju više, promoviranje obiteljskih vrijednosti i slično, i sad uvođenju u priču abortusa. Na neki način to možemo, ili LGBT prava, na neki način naravno možemo vidjeti kroz, recimo, formiranje priča odnosa između, na primjer, kapitalizma i povijesti borbe za gej prava. Naravno da možemo kroz povijest kapitalizma postoje naravno studije o tome kako se zapravo taj identitet stvara, kako on vezan uz nastanak obitelji kao mjesta reprodukcije u kapitalizmu, i kroz sve to zapravo može se na neki način pojasniti kako je cijela stvar došla. Naravno da to na svakodnevnoj političkoj na razini nije operativno, ne možeš s tim neposredno baratati, ali znači to je jedna razina s kojoj se vide neki tip dubinskih kauzaliteta, to postoje neke druge razine, na primjer kao da se promoviranje obiteljskih vrijednosti i cijeli niz pitanja koji idu uz to, mjesta žene u tim obiteljima, u obiteljima su naravno mogu ekonomski tumačiti kao zapravo ideološki paravani ili nastojanja da se zapravo kroz taj tip tumačenja ključnih društvenih jedinica, da se time daje legitimitet za urušavanje institucija socijalne države koje su inače obavljale ili kompenzirale za sve one kućanske poslove manje više koje obavljaju žene. Znači na više razina se ti odnosi mogu vidjeti, neki su automatski, se može iz njih izvući, da tako kažem, parola za kampanju, a neki su dugoročni trendovi koji se treba prepoznati, koji zapravo šire funkcioniraju kao okvir razumijevanja. Znači, ali to je druga priča, to možemo recimo večeras u diskusiji i danas oko toga kakvi su odnosi u toj podrubrici ideologije. Znači, sad bi se prebacio na tome zašto revizionizam u Hrvatskoj uspijeva, i nastojat ću pokazati da je zapravo to zbog klasne komponente odozdo koju sadrži, koju sam već spomenuo od Turudića pa nadalje, klasne komponente odozdo koja mu zapravo daje nekakav tip socijalne uvjerljivosti.
Meni se čini da za uspjeh revizionizma, prvenstveno vezano za Drugi svjetski rat, kojemu se više svjedočimo, i poslije zapravo jugoslavenskog perioda, postoje neka 4 razloga koje se tome u smislu postavljanja okvira koji zapravo diktira okvir za raspravu i čine ga nimalo neutralnim. To jest, bez obzira koliko god bilo važno osporavati sve nekad potpuno sumanute desničarske tvrdnje o tome šta se događalo u drugom svjetskom ratu, ono što njima daje snagu nije to da ljudi vjeruju u falsifikatima, nego okvir u kojem se iznose te falsifikacije od Hude jame pa nadalje. Prva je stvar da zapravo u svim debatama o tome nikad uopće ne spominje zapravo šta se događalo prije Drugog svjetskog rata. Odakle su se te snage koje su se sukobile u Drugom svjetskom ratu, šta su oni radili 30. Sad su došli jedan Drugi svjetski rat, sad se pojavili neki komunisti od nikud i sad su oni počeli raditi Hrvatima šta su već radili. Znači, potpuno iz te priče dimenzije ne samo taj neposredni period prije Drugog svjetskog rata, nego zapravo sva politička povijest Hrvatske kroz ovaj dominantni narativ od stoljeća 7. da se čekala država, kao što je pričao Buden, Buga se probudila, tuga je pitala Bugo šta si sanjala sam državu, i ja sam. Znači, ima taj narativ koji ide do 20. stoljeća u kojem se zapravo bilo kakvi socijalni sukobi odstranjuju. I ono prvi sukob koji se javlja onaj 41. Znači, kad tu zapravo, kad se tu bilo kakva socijalna dimenzija, socijalna povijest, ekonomska povijest ovih prostora Hrvatske u Jugoslaviji prije zapravo u monarhiji, kad se ona zapravo potpuno izbriše, kad se izbriše zapravo socijalna motivacija s koje na što je politički odgovor predstavila komunistička partija Jugoslavije koja je vodila narodnu borbu u Drugom svjetskom ratu, kad ljudi manje više to ne znaju zapravo što se događalo u tom snu dok se čekala nezavisna država, nije čudno da im partizani izgledaju kao neki sumanuti ljudi koji su pojavili od nikud, koji su zapravo, i onda zapravo ti, kad im se dodavaju dimenzije zločina, ovoga, onoga, oni jednostavno zvuče uvjerljivo jer niko ne zna zašto su se oni pojavili, koja je bila njihova povijesna uloga, na koji tip konkretnih socijalnih, političkih zbivanja su oni bili reakcije. Ti mora izgledati čudno pojava tih partizana ako taj narativ do 1941. je zapravo ispunjen nekim kraljevima, slikarima, Vatroslavom Lisinskim i Dorom Pejačević. Ništa tu ne postoji. Naravno, kad se pojavi partizani, naravno da izgleda kao nekakva potpuno bizarna pojava, kao ugrožava zapravo neki tip tog dominantnog narativa i da zapravo ti zločini izgledaju uvjerljivo jer nije jasna socijalna pozadina tih partizana, ko su oni bili. Druga stvar koja omogućuje prednost u tom koji je zapravo taj okvir rasprave čini neutralnim je zapravo propast jugoslavenskog socijalističkog projekta, što se nadovezuje na ovu priču. Znači, oni su se pojavili, ali nekud i taj, ko zna otkud, to je moralo propast jer je bilo umjetno. Znači, jugoslavenski, mi možda to sad toliko ne osjećamo, ali ljudi koji su živjeli u 80-ima, 90-ima, taj projekt je izgubio svoj potpuno legitimitet. On ima nekakvu socijalnu uporište, su se vidjeli na način na koji se rasprava, gdje se nije mogla zapravo formirati nikakva suvisla lijeva politička snaga koja bi taj projekt održala na bilo koji način. Zapravo već raspao se zapravo na neki način jer je nastala ne kao razlog, nego ono što se pojavio kao fenomen, potpuni raskorak između nominalne ideologije i onoga što se događalo u društvenim odnosima, od postepenog uvođenja cijelog niza tržišnih reformi do rasta klasnih nejednakosti i slično, koji su zapravo bili u potpunom raskoraku sa nominalnom ideologijom i zapravo je gubljenje, ako su partizani bili oni koji su stvorili tu državu, taj projekt koji je neslavno propao, izgubio svaku legitimaciju, automatski se gubi legitimacija borbe partizana, jer onda to se vidi kroz raspravu koji je liberalni antifašisti na njih reagirao, ali oni su se borili za neki tip izoliranih, historijskih vrijednosti
ili da nije bilo, to ću doći do sljedećeg, da nije bilo Partizana, Istra bi bila, ne znam ni ja di bi bila Istra. I dolazimo do trećeg faktora koji se nadovezuje na ovaj drugi, to je naravno pitanje sakralizacije Domovinskog rata. Znači, ono što se dogodilo, zapravo na koji način se onaj ustaški režim, ja mislim da je presudan mehanizam koji se ustaški režim opravdava i pokušao opravdavati, osim toga što je, osim navodnog totalitarizma Jugoslavije, zapravo sakralizacija Domovinskog rata, u kojem bilo koji oblik nacionalizma, ako ga se provuče kroz taj rastezljivi moment Domovinskog rata, tu je najznačajniji primjer HOS-a, kao evidentno ustaško inspirirane formacije u Domovinskom ratu, koji zapravo na neki način toliko rastezljiv da se bilo koji moment nacionalizma koji uđe može zapravo amortizirati sve njegovi ekscesi u tom smislu da je na neki način predstavljao borbu za Hrvatsku državu, da je na neki način bio dio tog Domovinskog rata koji je sakraliziran manje više kao deklaracijom SDP-a i naravno cijelim nizom drugih institucionalnih i političkih činova i trendova, ali mislim da je ključni moment njegove sakralizacije došao i ono što je zapravo bio ključni okidač za ove, recimo, ideološke promjene u Hrvatskoj zadnjih par godina je oslobađajuća presuda Gotovini i Markaču. To je zabetoniralo apsolutno cijelu priču. Nakon toga je taj dio povijesti ostao sakraliziran i potpuno odmaknut iz sfere političkog. Jednostavno pripada moment sakralno više nije politički događaj koji se da analizirati, to jest mogu se analizirati neki slučajevi, ali to je zapravo to, u to se više ne ulazi i on je dovoljno elastičan i rastezljiv da sve zapravo ekscesivne momente, ne europske, kako već da se zovu, na neki način može legitimirati. I četvrti element koji su se već dotaknuli kroz ovu priču o Turudiću je na neki način ta, nazovimo u raspadu Jugoslavije, ta klasna redistribucija antifašističkih vrijednosti. Ono što sam već spominjao da je zapravo naravno jugoslavenski projekt određenom velikom segmentu stanovništva dao priliku kroz modernizaciju, dao priliku za naravno bolje životne uvjete, ali u velikoj mjeri za određene strukture se dogodila taj tip klasnog avansiranja kroz Jugoslaviju, zapravo kroz obitelji, ljudi koji su zapravo bili ili dio NOB-a ili su kasnije zauzimali određene strukture. To se recimo vidi kad gledate statistike o članstvu, sad ih ne znam točno, ali u partijsko članstvo kako je išlo od 50 do 80, broj radnika odnosno na broj srednje klase inženjera, tehničke ili ove društvene neki tip inteligencije, broj radnika i seljaka je opadao redovito sve do 80-ih i na kraju kad se dogodio kao raspad i kao zapravo propast jugoslavenskog projekta i antifašističke vrijednosti na kojim se on oslanjao su zapravo ostale nositelji tih vrijednosti u društvenim okvirima su ostale zapravo na neki način jugoslavenske srednje klase koje ne samo one, ali medijski vidljivo i na taj način ta redistribucija antifašizma postoji ta neki način, a klasna redistribucija antifašizma koja se događa raspadom Jugoslavije i ratovima u Jugoslaviji, barem što se tiče Hrvatske, je također jedan vid stvaranja neutralnog okvira u kojima revizionizam pobjeđuje. Ono što je, da zapravo zaključim sad tu priču otprilike o tome kako funkcionira, zapravo da na neki način dodatno problem kako funkcionira ta po navodnike nesvjesna klasna politika hrvatske desnice, na čemu se ona temelji i zašto mislim da se ona ne može do kraja profilirati, kao što je bilo i očito da je 50.000 eura može uništiti, zašto ne može do kraja profilirati kao recimo u Mađarskoj ili Poljskoj.
Na neki način radi se o nesvjesnoj klasnoj politici, da je ono što sam već spominjao, da je njihovu klasnom tumačenju raspada Jugoslavije i postavljanja Hrvatske, da je zapravo da postoje i prepoznavanje socijalne nejednakosti i klasne podjele u društvu, da je oni na taj način, da oni percipiraju kao s jedne strane postoje jugoslavenske elite koje su očiti u ovim sinekurama, institucionalnim i cijelom nizu kao medija, a s druge strane postoji taj hrvatski narod koji je tlačen od Bleiburga preko Ovčare do blagajnica u Konzuma. Postoji cijeli taj narativ i cijela ta viktimologizacija hrvatskog naroda, što je jedan od zanimljivih aspekata te priče, se postavlja odnos između dvije klasne pozicije, ali ovoj se drugoj ne daje pravo da bude viktimizacijom, tako me lakše i bolje jam se. Da ne daje se pravo, to jest oduzima se pravo na bilo kakvi tip socijalne pobune, nego samo da se izbori status žrtve. To se događa, na primjer, ako idete po gradu pa vidite neki antifa grafit ili neku petokraku, onda tu piše, odmah se napiše kao Ovčara. I onda imate ili takav tip reakcija koje se često na desnici objašnjavaju tako, jugoslavenski projekt, ok, petokraka, ali petokraku su nosili JNA kad su rušili Vukovar i ubijali ljude, znači on na taj način uspostavljaju kao narativ još od 45. do toga, to je morao doći do toga. Naravno da se na to može lako odgovoriti da određeni simboli ne predstavljaju kao fiksne političke pozicije, nego su zapravo oni samo poprišta političke borbe, ali to je odgovor koji je, čini mi se, na mjestu, ali on nije politički operativan u trenutnoj situaciji, upravo zbog toga što postoji, čini mi se, cijela ta ekonomska dimenzija koja ostaje neadresirana u kritikama domaćeg revizionizma i takozvane tog kontrarevolucije. Konzervativne, ono što je također zanimljivo, da oni na neki način prepoznaju i na tome parazitiraju taj raskorak ili proturječja u politikama, primjerice komunističke partije, ovo što sam prije naglašavao o njenoj strukturi, ili politikama SDP-a i tog tipa liberalnih političkih elita koji znači prepoznaju i proturječju njihove kao nominalne pozicije koje bi se trebali baviti pravima, radničkim pravima i njihovu potpuno socijalnu i političku zapravo odmaknutost od opće tog miljea te sfere. Tu je bilo zapravo u tom periodu su bila dva zanimljiva primjera, to je dva Facebook statusa, kako to već ide u današnjim oblikovanjima ideološkog prostora za vrijeme vladavine Karamarkove vlade. Jedan je bio Milijan Brkić Vaso, to jest ne smije ga se zvati Vaso osim kolega branitelja, koji se zapravo jednom Facebook statusu pokušao obračunati sa Goranom Radmanom. Goran Radman je bivši direktor Hrvatske televizije i posljednji predsjednik Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, koji je zapravo bio direktor televizije, bio je dekan privatnog fakulteta, radio za Microsoft, mislim taj tip profila, i cijelo vrijeme jedan od glavnih prije dolaska na vlast HDZ-a bio napad na Radmana i na Hrvatsku televiziju koju su smatrali previše jugoslavenskom, bla bla bla. I zapravo to je bila nekakva glavna meta koju će osvojiti. I kako kažu u tom statusu, a Milijan Brkić koji je jedan od HDZ-ovih glavnih kadrova. I piše u tom statusu Brkić: kada je vladajući SDP prije gotovo 4 godine predložio Gorana Radmana, posljednjeg predsjednika Saveza socijalističke omladine Jugoslavije i posljednjeg nositelja štafete, za glavnog ravnatelja HRT-a, on je postavljen na tu funkciju unatoč činjenici da za to radno mjesto nije imao nikakve profesionalne kvalitete i uvijek je dolazio politički. Prvi put je to odlučio centralni komunitet Saveza komunista Jugoslavije, drugi put Josipović, pa ga je sad preuzeo Milanović. Znači to je prvi dio. I sad je zanimljivi dio kao u tom statusu. Kao uveo je strahovladu na HRT-u, koja njegovom zaslugom danas ne odobljava posjećan na TV Zagreb, znači televiziju u jugoslavenskom periodu, baš kao da mu je ravnatelj Veljko Knežević. Ja ne znam, zaboravio sam koji je Veljko Knežević. A razlika je jedino u tome, valjda, tadašnji ravnatelj.
Razlika je jedna u tome što je informativni program pravi po ukusu Zorana Milanovića, a ne Stanka Stojčevića. Radman je interese, sad stavlja pod navodnike Vaso, interese radničke klase zamijenio interesima banaka i korporacija, odnosno podredio ih svom osobnom interesu. Znači imamo tu u tom statusu tu podlogu kao kontinuiteta jugoslavenske elite koji sad brane banke ili korporacije, ali postoji sad taj problem, se mora na neki način pozvat na one za čije se navodne interese bori, kao to je, znači, preuzima marksistički žargon radničke klase, ali se zapravo distancira tako da ga stavlja u navodnik. Ne može do kraja zapravo baratati s tim konceptom, može prepoznat elitu, kontinuitete, ali kao ne može baratati s tim konceptom, ali to mu je dovoljno da vidi ih zapravo, da ih prozove za ono što sam već prije govorio, lažni antifašizam ili lažnu skrb za radničku klasu, da zapravo, iako se naravno desnica ne bavi nikakvim socijalnim politikama, ali za socijalnu uvjerljivost je dovoljno da parazitiraju na proturječima takozvane lijevog centra, liberalne ljevice. Drugi primjer, još možda zanimljiviji, status je Mira Bulja. Miro Bulj, za koji nisu iz Hrvatske, on je član ovoga Mosta, ali malo kao drugčiji branitelj koji je iz Sinja, koji je prije zapravo sudjelovao na ovim, koji je Turudić bio ove godine na ovim prosvjedima protiv Srba obilježavanja, prije zapravo bio kao tamo aktivan, a sad je zapravo zastupnik u Saboru sa drugom mandatu i on je Milanović ga bio vrlo elitistički optužio kao da on kao redikul zaluta u Sabor i naravno upozorio ga da tamo samo kao brani, da tamo zapravo ne radi ništa nego broji krvna zrnca, kao govori ko su Srbi. Ko nisu, ono što je zapravo na to Bulj odgovorio, sljedeći status i stavio jako naslov na status kao posebno, koji je glasio: ako je Milanović ljevičar, onda sam ja Che Guevara. Tako znači, i onda objašnjava zapravo što to znači, kaže: ponosan sam na svoje sinjsko porijeklo i na to što dolazim iz radničko-seljačke obitelji. Milanoviću, kao što Hrvatska država nije slučajna, znači Milanović jedan put, ne znam, nešto rekao jer slučajna država pa se to branio, imam se dovoljno i na tome inzistirao, nešto potpuno nebitno. Tako ni ja nisam slučajni narodni zastupnik. Milanović mora znati da se zastupniku ne postaje po monarhijskim kriterijima, što bi on možda htio, nego da nekad dolaze iz poštenih radničkih obitelji. Iz radničke obitelji, braniteljske populacije i ostalih skupina s kakvima se on kao salonski ljevičar očito ne druži. Ja sam zastupnik poslije nakon krvavog i mukotrpnog aktivističkog političkog rada i borbe za boljitak malog čovjeka u mom kraju. I nikad nisam ljude dijelio po nacionalnom ključu kao što mi Milanović imputira. Znači tu imate taj rasprava koji samo nije za Hrvatsku on toliko endemski, da zapravo znači socijaldemokratske elite, socijaldemokratske stranke su potpuno, pogotovo njihovi vodeći kadrovi su potpuno odvojeni od one baze koje su zastupali prije, ovo je drugačija priča koji nastaju 90-ih, socijaldemokracija Hrvatska, ali na način zapravo sličan trend kao što svi vidite u širom zapadne Europe, a u istočnoj Europi također, i onda se zapravo vidi slično kao u slučaju Bulja, kao u slučaju kako se zove, Vase, da zapravo ovi na desnici zapravo parazitiraju na tom proturječju, na tom raskoraku i on optužuje Milanovića da je salonski ljevičar, da nema veze da jednostavno ne vidi, da uopće ne druži se sa ljudima, zapravo sa običnim čovjekom, zapravo na tome inzistiraju kad zapravo nastoje svoju socijalnu uvjerljivost pokazati. Šta bi još tu dodao? I daj sad bi još jedan primjer koji je užasno zanimljiv, pa bi onda zapravo mogli preći na diskusiju. Znači, osim svi ti, kad smo spominjali te zapravo probleme klasne nejednakosti Jugoslaviji i kako oni na neki način dalje uvjetuju politički okvir u kojem djelujemo. Znači, to osim tih konkretnih klasnih nejednakosti, naravno u Jugoslaviji smo svjedočili i nejednakom razvoju. To jest, određeni dijelovi bivše Jugoslavije su iskusili modernizacijski impuls, iskusili sve ono što donosi zapravo moderna
moderna civilizacija, a dok su drugi zapravo ostali na neki način uskraćeni, manji dio, kako sad trebate napraviti ozbiljne analize, uskraćeni zapravo za ono sve što je jugoslavenski socijalistički modernistički projekt donio sa sobom. Tu je naravno bilo za taj nejednaki razvoj se naravno može u određenoj mjeri kriviti partijska vrhuška, mogu se kriviti ovi trendovi i ovi, ali zapravo na to je puno utjecao zapravo i situacija na koju su komunisti naletili 45. 46. u kojoj su trebali krenuti u brzu industrializaciju, a infrastruktura koja je tu zapravo postojala i na osnovu koju su mogli osloniti je u priličnoj mjeri diktirala tempo daljnjeg nejednakog razvoja. To je nejednaki razvoj prostora ovih prije je diktirao sa svojom infrastrukturom koja je bila nužna za industrializaciju. Ono što se događalo poslije, tako ako pogledate kartu željezničke mreže Jugoslavije 45. imate ovaj tu dio Zagreb, Rijeka, Ljubljana i Beograd, ostalo sve dole nema ništa. Kad imate tako postavljenu infrastrukturnu osnovu, a morate krenuti u brzu industrializaciju, velike su mogućnosti zapravo da ćete na neki način uza sve kompenzacije moguće reproducirati taj tip nejednakog razvoja. Ono što je zanimljivo za hrvatsku desnicu, ideološku priču, je to da je naravno nejednaki razvoj u priličnoj mjeri i izostanak industrializacije, modernizacije u priličnoj mjeri zahvatio Hercegovinu. To jest uskraćena bila na neki način, osim dijelova kao Mostara, manje više tamo se nije dogodio taj socijalistički, modernistički zaokret. Naravno, to postoji tumačenje zapravo da je to bila kao partijska osveta zbog velikog broja ustaša koji dolazi iz tog kraja, što vjerojatno ima neke, nosi sobom neki tip uvjerljivosti, ali čini mi se da je ovaj infrastrukturni bio tu presudni ili da su nekima zgodno koincidirali, ako to možemo tako reći. Znači, Hercegovac, mislim, kako se smatralo 90-ih, kad su se pojavili, oni su bili zapravo pravi, autentični Hrvati koji su bili, kako to išlo narod, kroz jugoslavenski period zapravo ili zanemareni ili su bili pod direktnom opresijom. Nije se dogodio nekad tip, osim u kojem većem gradu, Mostaru, da se nije dogodio neki tip integracije seljačkih masa u industrializaciju. Dosta od njih tamo išlo živjeti naravno gastarbajteri u Njemačku i zapravo oni su nakon raspada Jugoslavije, koji su zapravo imali tu licencu pravi žrtvi jugoslavenskog projekta i pravih Hrvata koji sad dolaze na naplatu. Međutim, njihova pojavnost, fenomen nije se baš svidio liberalnim građanskim također Hrvatima koji su na neki način također želi tu državu, i te Hrvate s licencom su nastajali zapravo odmaknuti ih, i on se na neki način zapravo, pogotovo iz zagrebačke perspektive, ako se sjećate svih tih viceva o Hercegovcima, tu je ne samo u Zagrebu, nego šire, pogotovo i u Dalmaciji. Dakle, cijeli niz su oni bili predmet zapravo najvulgarnijeg tipa šovinizma koji smo vidjeli tipa od Kangrge do, ne znam, Radija 101. Manje više su zapravo svi zapravo funkcionirali u tom okviru, i zapravo da je status Hercegovaca koji na taj način postoji tu opet uvučena ta je zapravo onako paradoksalna, zapravo zanimljiva klasna dinamika prelaza iz socijalizma u kapitalizam, i tumačen status Hercegovaca u poslijegoslavenskom periodu predstavlja kao jedno od stvarno zanimljivih povijesnih ironija, zapravo da je taj Hercegovac bio neki tip lumpen proletera, nisko kvalificiranog radnika koji je zaobiđen socijalističkom modernizacijom. Nakon raspada socijalizma predstavlja zapravo autentično lice te nove nacionalne kapitalističke Hrvatske države, kojeg se zapravo građanstvo koje je srednjoklasni uzlet doživjelo u tom socijalizmu, ali zapravo pristaje na novu građansku Hrvatsku državu, najenergičnije odriče i postaje zapravo predmet ismijavanja. To je zapravo čini mi se jedan od tih cijelog niza simptoma koji se pojavljuju u toj vrlo zamršenoj, vrlo kompleksnoj klasnoj dinamici i identitetima koji nose određen tip klasnih pozicija koji se događa 80. i 90. i koji još zapravo funkcionira kao socijalni resurs
hrvatske desnice. Ono što mi se čini, samo da završim s tim zapravo zašto ta hrvatska desnica ne može nikako zapravo doći do one pozicije koje recimo ima desnica u Mađarskoj ili Poljskoj. Na neki način, ono što je zanimljivo da hrvatska desnica nikad nije imala neki tip, kao što recimo postoji u Srbiji, a mnogim drugim državama, taj snažnog, tog, nazovemo ga lažnog, antiimperialističku poziciju prema svjetskim pozicijama moći u ovom trenutku, recimo su to Brisel, Berlin ili Washington. Malo se pojavilo kad su bilo referendum za EU, ali to je baš bili kao najobskurniji. Iako nisu, iako su određen tip glasova kao iz referenduma je dolazio iz otprilike tog milijana, ali su bili potpuno neartikulirani i ne mogu zapravo, oni zapravo u tradiciji hrvatske desnice ne postoji taj tip, taj moment antiimperializma na koji se mogu nadovezati, jer zapravo ono što je paradoksalno, zapravo retorika o povijesnoj borbi Hrvata protiv stranih okupatora zapravo je bila monopol komunističke partije nakon drugog svjetskog rata, kad su nastojali zapravo NOB uključiti ne samo Hrvata nego borba svih slavenskih naroda, kad su nastojali NOB zapravo uključiti u povijesni kontinuitet, dati mu nekako zapravo stabilizirati ga za povijesno, dok desnica zapravo nema nikakvu tu privilegiju, oni jedino što imaju kao je borba protiv Srbije. Mislim, bio tada ministar Kovač, tada ministar vanjskih poslova, koji u prilike odlazi u Mađarsku i mrtav, nešto su imali kao, mi ćemo sad malo kao Orban, bla bla bla, plašiti liberali, šta već, kao i dolazi u Mađarsku i kao mrtav hladan, kao u stanu da su Hrvatska i Mađarska bile oduvijek prijateljske zemlje, dok mu na centralnom trgu u glavnom gradu stoji Josip Ban Jelačić, koji je 1848. bio bečki plaćenik u gušenju mađarske revolucije, ali jednostavno oni ne mogu s tim ništa napraviti. Ideološka priča sad o ugnjetavanju hrvatskog naroda i ekonomskom ugnjetavanju Hrvatske u Jugoslaviji ne može baš, oni ne mogu, iako sad naravno postoji cijela taj niz paralela između Europske unije i Jugoslavije, ne mogu poslužiti desnici za neke kao inspiracije, za kao vježbanje neko suverenističko zapravo u kontekstu periferne pozicije Europske unije, jer Hrvatska u Jugoslaviji nije bila u perifernoj poziciji, nego je zapravo bila u poziciji razvijenog centra. I ono što se zapravo oni bunili kao što su se bunili kao po navodnike Njemci da je Grci otimaju novac, to jest u Beogradu idu devize zarađene od hrvatskog turizma, ali zapravo taj tip pod navodnike iskustva ugnjetavanja ne mogu nikako prenijeti u sadašnju situaciju. Također nemaju naravno nikakvog ni znanja političko-ekonomskog da uopće to artikuliraju, ali kažem, ne postoji nikakva tradicija u kojoj bi oni mogli ozbiljnije artikulirati neki tip ekonomskih i socijalnih interesa, od toga što nemaju, a s druge strane, pored ove kompleksne klasne dinamike i njihove ideološkog čitanja, ako bi krenuli, morali bi ići na neki način barem koristiti lijevi žargon ili neki tip pojmova koji nije samo viktimizacija naroda, ali jednostavno tu ne mogu ići jer je sve socijalističko i jugoslavensko demonizirano kao tako da su sebi poprilično uskratili prostor za bilo kakvu barem na retoričkoj razini nuđenje biračima neki tip socijalnih ustupaka ili neki tip oporezivanja stranih investicija ili bilo čega. Znači tu su potpuno limitirani sredstvima i zato mi se čini da zapravo ovaj projekt radikalnijeg HDZ-a sa Karamarkom i sa ovom cijelom klikom koja se tu pojavila nije uspjela, neće uspjeti dok ne iznađu neki tip suvislije pod navodnike socijalne ekonomske politike koja bi pratila ovaj nacionalistički narativ. Ono što je zapravo funkcija sad Plenkovića da je kupio dodatne 4 godine da pokušaju smisliti
da pokušaju smisliti to. Ja mislim da neće, što ne znači da neće raditi grube i loše stvari, da se ne treba politički boriti, ali mislim da nemaju, barem za sada, ako se ne pojave neki novi mladi kadrovi, da nemaju kapaciteta za taj tip preuzimanja državnog aparata i vlasti na sličan način kao u Poljskoj i Mađarskoj. Eto, tu bi ja stao. Hvala, Marko. Smo kasnili pola sata, a Marko govorio sat vremena, a imamo dosta veliku pauzu za ručak, možemo bez problema kompenzirati ih izgubljenih pola sata, pa ima sad još pola sata diskusije. Ja sam dakle, ovdje moderator, ali ću zloupotrijebiti malo ovlasti moderatorske, pa se prvi sam javiti, pa onda tek prepustiti polje drugima. Jer ima dakle, nešto što mislim da je bitan moment, ovo nije sad u tom smislu na bilo koji način osporavanje ovoga što si ti rekao, nego jedan moment koji bi možda dodatno naglasio, ili jedan aspekt u kontekstu, dakle, nešto što bi se moglo nazvati neka vrsta inherentne kontradikcije hrvatskog nacionalističkog projekta, i koji isto mislim važan aspekt i ovaj cijeli problem te obsesije Jugoslavije i perpetuacije njene kao njene relevantnosti kao političkog objekta u 25 godina nakon njenog faktičkog nestanka. Dakle, hrvatski nacionalizam je vrlo jednostavan problem, da je pogotovo u kontekstu ove mobilizacije ratne i svega ostalog, dakle, taj diskurs nacionalizma je bio naravno u tom smislu propagirao na retoričkoj razini ideološki jedinstvo i identičnost interesa svakog Hrvata. Što je u kontekstu kapitalističkog društva koje dakle, ne podnosi organske zajednice. Mislim da konstitutivan aspekt toga je naravno klasni karakter tog društva, klasna podjela i pa možemo govoriti naravno i u konsekvenciji toga klasni antagonizam. I u tom smislu to je zapravo, rekao bih, neuralgična točka svake vrste nacionalizma, nacionalističke ideologije, utoliko što on mora zapravo riješiti taj problem, kako s jedne strane, kako integrirati činjenicu evidentne socijalne polarizacije i raslojavanja u kontekstu obećanja jedinstva interesa i solidarnosti koja se propagirala, pogotovo u kontekstu ovog specifičnosti iskustva još i rata koje je to samo zapravo pojačalo. I u tom smislu postoji tu u tom smislu neka vrsta zamjenskog objekta poput Jugoslavije, da se socijalno raslojavanje i konsekvencije komunističke restauracije ne tumače kao konsekvenca kapitalizma, pa onda i pitanja, otkrivene nužne socijalne laži nacionalističke ideologije u doba u restauraciji kapitalizma. Ako se to onda može kauzalno pripisati periodu prije toga, pa da kažeš mi još nemamo Hrvatsku, ovo još nije ni pravi kapitalizam, onda si zapravo do određene mjere dislokacijom stvorio zamjenski objekt. I mislim, do određene mjere može funkcionirati ili ne može funkcionirati, ali očito ovdje još uvijek nisu našli bolje rješenje, osim ako računamo ovu novu varijantu, dakle uvozne strategije, neokonzervativne, prekomarkičke i slično, gdje se zapravo potpuno ističe, gdje se malo drugačiji naglasi stavljaju. Ali, dakle, jedna stvar koju isto tu treba naglasiti, taj pitanje identičnost interesa rada i kapitala u tom smislu nije samo ideologija. Mislim, to je Čiber rekao u svakodnevnom iskustvu svakog radnika koji mora prodati svoju radnu snagu, nije simptom lažne svijesti, identifikacija sa interesima opstankom firme i ekonomije. Jedini problem je za to da je to u kontekstu zapravo perifernog kapitalizma i u kontekstu sistematskog napada na socijalna prava, dakle ono što se obično zove neoliberalnim politikama ovdje, taj tip identifikacije, njegova plauzibilnost je puno fragilnija nego što je recimo u zemljama centra, gdje u tom smislu taj nekakav postoji, kao ako ekonomija raste, meni je isto bolje, mislim u kontekstu hrvatskog ekonomskog razvoja zadnjih 25 godina to je bitno problematičnije. I sad u tom smislu još jedan moment, dakle taj onda, ono što su lijevi liberali, mislim ovdje isto ispada što je rijetko iskustvo i bar za mene, onda se slaže čovjek sam sa sobom od prije 7 godina,
ili stvari koje sam tada govorio, ali ovaj tip apela na nacionalizam i naciju kao strategije, dakle, s druge strane, dakle, klasne barijere, dakle, radničke klase, ovaj tip, on u određenom smislu, mislim, treba čitati kao apel na to obećanje socijalne solidarnosti koji kao tradicionalistička ideologija obećavala. I u tom smislu, i pogotovo recimo u kontekstu i ovog strategije naglaska braniteljskog statusa, to postaje zapravo, može se čitati i kao, ne kažem isključivo, ali i kao strategija, kao pokušaja socijalne zaštite, u onoj mjeri u kojoj se sakraliziran status branitelja kroz sakralizaciju domovinskog rata, to što si pričao, to je onda postoji u određenom trenutku dobra strategija relativne zaštite, u smislu osiguranja određenih prava koji će omogućiti tvoju reprodukciju, pogotovo u kontekstu visoke nezaposlenosti i dramatične, ono što se rekao, to nije samo proletarizacija, to je lumpen proletarizacija. I da je to, dakle, taj tip, da to ima svoju, u tom smislu, isto socijalnu racionalnost, taj tip. I sad je problem kad se u tom kontekstu ljevica definira isključivo antinacionalistička, a ne nudi nikakav dakle, kroz kulturni elitizam i neke takve stvari kao zastupnik viših civilizacijskih vrijednosti, napada taj nacionalizam koji sadrži tu komponentu socijalnog obećanja koje je, kao što znamo, nužno lažno, ali i dalje predstavlja instancu apela i za neke ljudi nije lažno. U smislu, kroz braniteljski status stvarno... Nije lažno, da. Ili kroz zapošlavanje javnog sektora, šta god da. I sad pitanje, dok god ljevica, dakle nominalna ljevica, socijaldemokracija, koja zove se socijaldemokracijom, ali zapravo na taj ne odgovara, napadajući nacionalizam, zanemaruje da nudi alternativni, kako kažem, narativ ili program koji će odgovarati na taj moment, kako kažem, socijalnu problematiku koja je ipak u taj nacionalizam integrirana, dakle u hrvatski nacionalizam integrirana, ona će u tom smislu nužno ostati marginalizirana. Eto, samo to kao appendix nekakav. Da, slažem se, tu je zapravo zanimljiv bio ovaj period, ovo što se spominja kao odnos koincidencija interesa rada i kapitala i kao razkup periferije, da to nije toliko odnosno na centar, ideološki zastupljeno, ali recimo zanimljiv bio period ovdje od 2003. do 2009. kada je zapravo na neki način pacifikacija došla kroz inflaciju kredita kućanstva, gdje je bio taj period zapravo kad europske normalizacije ili čega već koji se dogodio, koji je zapravo na neki način mjesečin očito bio osiguran ne toliko pregovorima sa Europskom unijom, njihovim zahtjevima, nego jednostavno da su kroz kredite, znači imali ste prve, a dvije druga prosvjede na rivi i već dvije treće se donosi zakon u kojem je kredit, znači zakonska otplata kredita do 2002. je bila u smislu godina trajanja otplate bila maksimalno 12 godina. 2002. donosi zakon da on može trajati 30 godina i nakon toga naravno kreće ovaj hipotekarni boom kupovanje stanova kreditima i slično, plus ovi silni još ovi potrošački krediti, uvođenja minusa, a na karticama neki način je stvorilo tu kratkotrajnu iluziju da smo došli do Europe, do stabilizacije nekog normalnog svijeta, što je naravno bilo inducirano dugom, ali zapravo se vidi kako, to mi je zanimljiv taj period u dinamici razvoja, ne razvoja, nego ponašanja hrvatskog nacionalizma u kojem tom trenutku bio prilično prigušen. Ali ovo što si rekao, da, mislim, slažem se. Nakon ove zloupotrebe, Ovo što si pričao o tome da revizionizam na neki način ima tu neku, kako kažem, potku, kako sam shvatio, od ozdo. Klasnu komponentu od ozdo u ovom dešifriranju, to jest iznova čitanju kao klasne dinamike jugoslavenskog projekta, u raspada njegov nastup, mislim u tom smislu. A ne, zašto su mi zanimljivo, pošto sam kao to sad nešto skoro radio, dakle ta istraživanja koje se bave pitanjem sećanja, na primjer, Jugoslavije. I sad, pitanje sećanja ima svoje, istraživanje sećanja ima svoje određene mane i većina tih istraživanja zapravo nije uopšte marksistička, već više dolazi iz nekakve intelekcionističke ili weberijanske perspektive, pa samim tim ne možemo baš da vidimo ni klasnu komponentu unutar te, zašto oni ne istražuju praktično klasnu
klasnu perspektivu, ali u svakom slučaju ta istraživanja i u Srbiji i u Hrvatskoj pokazuju da većinski postoji određen pozitivan stav među ljudima sprem Jugoslavije, da je to, kako kaže recimo Ivana Spasić iz Beograda, sociološkinja, ona kaže da je Jugoslavija često percipirana kao mesto normalnog života. Odnosno da se, dakle, kad se samerava ova tranziciona perspektiva onome što je bilo u socijalizmu, vrlo često postoji zapravo pozitivan odnos sprem istorije, iako je on depolitizovan i često zapravo nema nikakav politički potencijal, ali u svakom slučaju postoji određen pozitivan odnos, dok je s druge strane ono što je dominantna politika država, vrlo negativna, dakle, dominantna struktura, dakle, država ima politiku koja interpretira socijalističku prošlost u negativnom svetlu, dok ljudi dalje na neki način imaju pozitivan odnos. Evo, opet, sad kažem, tu ne vidimo tu klasnu komponentu, ne znamo da li u kojim klasama se kako vidi Jugoslavija, to je bilo zanimljivo dodatno istražiti, ali imamo, recimo, isto to istraživanje Marka Grdešića odavde, koji je zapravo samo radio analizu jednog istraživanja javnog mnjenja iz 1990. ili 1991. Nisam sad sigurno tačno, ali u tom istraživanju se vidi da zapravo dakle u Srbiji seljaštvo i u Hrvatskoj radnička klasa su zapravo dve grupacije koje su tada u tom trenutku bile izrazito projugoslovenski nastrojene i zapravo su, dakle, kroz to istraživanje jednog mnjenja se vidi zapravo da imaju dosta pozitivne odnose sprem socijalističke politike. Što je opet zapravo, kada pogledaš iz današnje perspektive, to su dve dosta onako konzervativne, dakle, da je desila se određena vrsta promene u tim ideološkim pozicijama, ali zato mi se zanimljivo, ne znam kako bih to prokomentarisao, dakle, taj odnos da postoji zapravo, istraživanje pokazuje da postoji vrlo pozitivan odnos prema Jugoslavije u populaciji Hrvatske i Srbije. Pa, sigurno da postoje, kako sam rekao, ta istraživanja su, vjerojatno, ne znam, po nekim stručnim kriterijima, tim sociološkim, možda nisu metodološki upitna, ali teško izvući iz njih puno toga. Znači, sigurno da postoji taj neki tip, kako se to nazva, nostalgijom ili nekim drugim oblikom kao pozitivnog sjećanja na Jugoslaviju, ali ono što se čini znači da osim tog pozitivnog postoji taj kao koliko on proizveden, fabriciran u zadnje vrijeme, koliko je zapravo bio prisutan i 70-ih, 80-ih, sigurno ono što sam htio istaknuti da postoji određena tip negativnih iskustva, pogotovo 80-ih u Jugoslaviji, pogotovo u ovom momentu nejednakog razvoja koji je dovoljan da ga se koji ne mora biti, ne znam, postocima veći od ovoga ili onoga, ne mora to istraživanje biti krivo, ali dovoljno da se koristi kao sredstvo tumačenja klasne dinamike danas. To sam htio naglasiti, da u tom jugoslavenskom razdoblju, to jest ovo što je Stipe poslije pričao, da taj socijalno raslojavanje i klasne nejednakosti koji donosi kapitalizam, koji ne postoji mogućnost odgovora iz desne pozicije, da se oni vraćaju u jugoslavenski period i tamo nalaze određene segmente nezadovoljstva, neuspjeha i koji onda zapravo rješavaju pitanje danas, da taj period prolongiraju do danas, koji govori kao još nismo izašli iz tog perioda, još nas guše jugoslavenske elite, em ne dopuštaju da se razvije hrvatski nacionalni identitet, em ne dopuštaju da se razvije pravi kapitalizam. Tu je isto zanimljiv taj moment gdje dolazi u jednom momentu do koincidencije tih između stavova libertarijanaca i nacionalista u smislu kao dio figura uhljeba ili parazita također počela igrati ulogu da s jedne strane kao taj jugoslavenski elita im priječe ovime što ideološki program nacionalista, kao kako god to trebalo izgledati, to bujanje hrvatskih vrijednosti i identiteta, s druge strane isto priječe kao liberalima ili libertarijancima u ekstremnoj varijanti razvoj pravog kapitalizma. Znači, ne mislim da ta potvrda da sad u Hrvatskoj ili u Srbiji ili negdje postoji više ljudi koji će reći na ko zna kako sročeno pitanje, u kakvom političkom kontekstu, da su sjećanja na Jugoslaviju pozitivna, ali postoji dovoljan tip koji nije nužno kao fabriciran, postoji dovoljan tip
ne takvih pozitivnih iskustava na koji se oni mogu pozvati da tumače probleme današnje situacije, današnjih klasnih nejednakosti. Znači, to je zapravo više neki tip alata kojim se oni služe u smislu povijesnih prekrajanja, društvenih odnosa, njihove reinterpretacije, nego što bi to nužno značilo da sad u Hrvatskoj postoji. Naravno, kroz takve politike će se oni i utječu na stavove ljudi, ali zapravo se ti reći da postoji određen tip minimalne, zapravo socijalna uvjerljivost i politika ide iz današnje pozicije, ali također iz određenih, kao što je jednostavno propast projekta, rast društvenih nejednakosti, silnih štrajkovi u Jugoslaviji, sad ta priča koja se sad ta breva radničke klase i pobuna, ti Wildcat štrajkovi Jugoslavije 80 koji nisu zapravo u takvoj konstelaciji mogli iznaći nikakvu političku artikulaciju svojih zahtjeva, je nešto što je zapravo naravno otvorilo prostor da uđe nacionalistička preuzimanje i tumačenje sve priče koje se, kao spomenući ove istraživanje koje se dogodilo zapravo vrlo brzo, a također treba znati da nije predstavljalo cenzuru, da se 90-ih Srbija još kompleksna priča na drugčiji način sa Miloševićem i sa njegovim odnosom prema socijalističkom nasljeđu, ali isto treba da se nije dogodila 91. cenzura pa su svi postali odjednom nacionalisti, iako je taj nekakav prevrat bio prilično brz, u smislu dovoljno da se stvari izmaknu. Sad, mislim, jedino ozbiljno pitanje, u stvari, neka detaljnija analiza bi možda otkrila neku vrstu ambivalencije prema tomu. To je sad neku vrstu ambivalentnog stava prema Jugoslaviji, baš u tima gdje se tvrdi da je jugoslavenski projekat imao veliku podršku. Mislim, ali i u Srbiji realno postoji zaista jedan čitav taj sloj nekih obskurnih ekipa i organizacija koje imaju gotovo identičan stav prema Jugoslaviji, da je naime 45. upravo bilo to ispadanje iz globa, kad je, ne znam, pravi neki imaginarni red, ordnung, kako god, ispao iz globa, a onda su došli, to često im služe s nekim štakama, došli partizani koji jedu supu prstima ili tako nešto, sa planine, i eto tako rasterali, ne znam, pravu gospodu ili šta ti ja znam. A tako nekako, kao i danas u Srbiji imamo zapravo taj jedan ambivalentni odnos prema, kako kažem, tim, političkoj realnosti, socijalnoj realnosti koja je sabrana samo igru slučaja u jednoj ličnosti koja nosi sa jedne strane ludakne privatizacije, mislim premijer Aleksandar Vučić, a sa druge strane kao neku vrstu kolektivnog, svesnog, prećutanog, kulturno-intimnog, nosi tu svoju prošlost koja je kao nacionalistička i šta ti ja znam. To je, mislim, da je nešto zanimljivo. Postoji jedna razlika kad govoriš o tom 45. kako se to u Hrvatskoj ne postoji ono što u Srbiji, zato nije bilo kapaciteta jednostavno povijesnih da se to na taj način prikaže. Ta priča o pogotovo građanskom Beogradu između dva rata kapitalističkom. U Hrvatskoj ne postoji Zagreb tad doživio industrializaciju, nema tu dimenziju, mislim da bi ljudi poput Hasanbegovića dali sve da im mogu imati taj tip kulturnog Zagreba koji su stasali, koji su došli partizani, koji su bili ovakvi. Ovdje to nema, to je bitna razlika između. Ima, možda nije toliko dominantno. Nije toliko, da, malo ima, ali puno je manje. Beograd je bio puno veći, bio centar, puno veći grad tada i postojala neka. Mislim, ovdje je Krleža morao izmišljati tu građansku klasu doslovno jer nije bilo kad je htio ponašati ove skandinavske dramatičare, tako da to je jedna bitna razlika da ovdje, znači ovdje puno jača ta priča o identitetu borbi za nezavisnu Hrvatsku traje od 7. stoljeća, ali taj tip socijalne dimenzije iz ove građanske neke pozicije, građanske više slojeva povratka u taj period je vrlo mizeran, postoji tu malo, ne znam, slične priče, došli su partizani pa su nas tjerali iz stanova, tu nekih elitnih po Zagrebu, ali to nije zaživjelo kao neki ideološka priča, ideološki zapravo projekt, to je jedan faktor u diskreditaciji jugoslavenskog perioda, jer jednostavno nema dovoljno
nema dovoljno socijalne pozadine za to, povijesno za to izvesti. Htio sam samo jedan komentar u vezi ovog što si rekao o imperializmu, odnosno tom nekom autokolonijalnom stavu koji gajimo u ovom nacionalističkom smislu. Čini mi se da ta nacionalistička hrabrost, ko što se rekao, samo najdalje dopire do, recimo, Srbije. Imam iskustvo rada u Ministarstvu vanjskih, pa mogu ispričati ovako jednu anegdotu da kad je Kovač počeo blokirati Srbiju, išao je po Evropi i ono više manje lobirao za podršku za tako nešto. Između ostalog našao se sa nizozemskim premijerom i zbog jedne greške u komunikaciji mi smo objavili tu sliku njihovog sastanka, ali on je to htio zatajiti, zato što njegova nacionalistička hrabrost najdalje ide do domaće javnosti. Kad se radi o ovakvom nekom suprotstavljanju izvana, to već teže ide. S druge strane, znamo kao činjenicu da i danas na Diplomatskoj akademiji predaje Koljevac sa Filozofskog fakulteta, odnedavno bivši dekan, sa formulacijama tipa kako rekao, nacionalizam nije nikakav problem sve dok je usmjeren prema unutra i dok se ne otiskuje izvan državnih granica. I sad mi se čini da je važno možda u toj analizi nacionalizma upozoriti na to da kad bi se on otisnuo dalje od Srbije, na primjer, onda bi to automatski dobilo i klasnu komponentu. Biti nacionalisti danas u Hrvatskoj spram, recimo, Berlina ili Mađarske, zapravo već znači raditi na nekoj vrsti modernizacijskog projekta kako su imali Jugoslaveni u tadašnjem vodstvu. To bi značilo suprotstaviti se interesima MOL-a, interesima ruskog kapitala ili fiskalnoj konsolidaciji itd. Ali o tomu se ne govori. S druge strane, htio sam samo jednu stvar pitati, kad si govorio o ovoj klasnoj redistribuciji antifašističkih vrijednosti, znači da socijalističkim projektom radnička klasa avansira, a onda danas antifašizam podupiru potomci, bolje stojeći potomci nekadašnjih radnika koji su klasno avansirali. S druge strane gledamo u Americi izbor Trumpa, na primjer, i čini se da ovaj nekav lumpen proletarijanski prezir spram klasnih dobitnika koji tamo možemo vidjeti, da se on manifestira kroz kulturnu prizmu na sličan način možda. Znači imamo ovu neku distinkciju mali čovjek protiv terora, političke korektnosti i tako dalje. Pa meni je bilo zanimljivo što su neke analize pokazale da u takvoj konstelaciji stvari u SAD-u radnička klasa zapravo želi da joj se ponudi jedan emancipacijski projekt, ona želi klasno socijalno avansirati zapravo, ali u ekonomskom smislu, a pritom želi zadržati ovu radničku kulturu. I sad meni se čini da li bi da možda zapravo radnička klasa nanjušila da kad klasno avansiraš u postojećem stanju stvari, zapravo postaneš Goran Radman, ne? Da zapravo postaneš nesvjestan onoga što si naslijedio i ono što te dovelo u povoljniji klasni položaj. Da li je to možda radnička klasa na taj način nanjušila i zato ne želi dati svoj glas onome što naziva slavonsku ljevicu? Mislim da, da ovaj zadnji dio da zato ne želi dati glas. Misliš na to da bi, kao da je radnička klasa, samo da čisto da preciziram, da vidim gdje sam dobro shvatio, da je radnička klasa nanjušila da im salonska ljevica neće ispuniti taj. Tako da? Da, to apsolutno, mislim, nanjušila, mislim, tu moramo govoriti o metaforama, jer se tu ne radi o nekom konkretnom subjektu kao radničke klase koja je to. Mislim, sigurno su ljudi uvidjeli da zapravo iz te socijaldemokratske cijeli niz stranaka kao i američka demokratska stranka koja je zapravo drugčija povijest od europskih socijaldemokracija, su ljudi uvidjeli da su zapravo ostali zaboravljeni, da njihovi interesi nisu adresirani od tih, te politike ne adresiraju njihove interese i na način zapravo oni nemaju nikakvu razloga zapravo glasati za njih. Jer njima logika manjeg, mislim, ljudima koji su naravno socijalno deprivirani, ekonomskim deprivirani situacijama, logika manjeg zla njima je sve jedno. Mislim, to se ne može prodavati tom sloju stanovništva
u smislu da su to zapravo ne postoji nikakav tip afirmativnih politika s obzirom koji bi rekao, kao ti je rekao, mislim sa fenomenom Sandersa je vidljivo da postoji određeni naklonost segmenta birača iz tih klasnih slojeva, pogotovo među mlađima koji su naklonjeni nekom tipu takve emancipatorne politike, kako je god odredili, ali do trenutka kad ne postoji zapravo, kad njihov problem nije adresiran na bilo koji način, kad kažu pa kroz ono što je govorio jučer Čirka se obeća kroz slobodno tržište i kroz ovo će doći na neki način do vašeg uzleta, jednostavno to nije ljudima uvjerljivo. Ne samo da nije uvjerljivo jer su iskusili na svojim, jednostavno zadnjih 20 godina kako stvari funkcioniraju, nego također postoji ta dimenzija potpunog nestanka, bilo kako nestanka političke participacije i šireg slojeva ljudi, koja je zapravo nikad nije bila, ne znam nija koliko istaknuta, ali su zapravo sve te, u Americi donekle drugčije, ali su sve te zapravo masovne partije imale svoju bazu koji su djelovali, koji su od ne znam kulturnih klubova do cijelog niza kulturnih aktivnosti, socijalnih, koje zapravo partija na neki način uključivala kroz sindikate ili druge oblike socijalnih institucija, uključivala šire slojeve. Na kraju dana su oni ostavljeni zapravo na varijantu da jednostavno putem medija promatraju te kandidate koji zapravo koji im retorički ili neki drugi način mogu biti simpatičniji, adresirati, ne adresirati njihove pitanje, kao mogu odlučiti zapravo kao, na primjer, kao bio na reportaži o Trumpu, kao isto, ne znam, negdje u Rust Beltu gdje je kao neki tip tamo radnik rekao kao, znam da je Trump ovakav ili onakav, ali kao, ne znam po čemu da procjenim, sa Trumpom radi otišano pivo nego sa nekim drugim, gdje se zapravo stvari svedu na takav tip kriterija pod navodnike, ali svedu se zapravo su svi ostali mehanizmi uključivanja i nuđenja drugačije političke i ekonomske budućnosti potpuno odstranjeni. I sad ovaj moment kad pitaš da li kao istočni jugoslavenski projektu koji je zapravo bio, koji je donio određenu segmentu stanovništva klasne avansiranje, zapravo neki način donio kroz 50. 60. do 70. dođe do nekog tipa rasta srednje klase, da li se njihovi tada klasni interesi mijenjaju, pa sigurno da, također kao što ostaje neki tip političke lojalnosti tom projektu, makar on bio izrazito retorički i danas prevedemo nekako zapravo liberalni žargon, ali u tim mnogim situacijama niza socijalističke revolucije koje se događale, taj neki tip prvih avansiranja u nekoj klasnoj strukturi je sigurno predstavljao veliki problem s obzirom da su u raznim slučajevima seljaštvo negdje, a ovo neki drugi određeni segmenti stanovništva bili zanemarani ili to nisu bili obuhvaćeni tim modernizacijskim impulsima kao neki drugi, da je tu dolazilo do nekog tipa novih oblika klasne polarizacije i da je zapravo neka drugčija klasna pozicija bila ona stečena usponom nekim političko-birokratskim strukturama ili usponom u menadžera u poduzećima, inženjera i neke cijelo tipa tehničke inteligencije koji su dospjeli do neke kao više klasne pozicije. Naravno da to mijenjanje i promjena klasne pozicije također utječe neke političke stavove, ali sad za neku ozbiljnu analizu bi stvarno trebalo to, ali načelno da. Eto, mislim da je to. Temu smo tek načeli do određene mjere, ali nemojte zaboraviti pitanja koje imate za Marka ili komentare, dakle zapišite jer kao što znate na ovoj sesiji opće diskusije, General Discussion Session koja počinje u 5:15, raspravlja se ne samo o našem zadnjem današnjem izlaganju koji će u 15:30 držati Mislav Žitko, na koje vas isto pozivam, nego na toj općoj diskusiji će se raspravljati dakle, i o ovome što je Marko sada govorio, pa eto, zapamtite, zapišite pa ćemo nastaviti.